I pozdrav svi bili došli u novu epizodu s Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Dakle, ovo je druga epizoda. Nadam se ste uživali u prvoj, pa zato je zašto ne snimi drugu epizodu, što da ne. Okej, ovdje je SMI, brate, ili ima nešto možda rema, brate, idemo SMI, brate, use SMI, šta je bro, Space, evo, pritiskam neki kreten. Hoće preskočimo, mrzim te cinematics i to sve. Mode until middle box is barely visible. Ok, jedva visible. Pa to je to. Accept. To je to. Evo ga. Save house to je single player. Znači još nemamo multiplayer da igramo. Jebi ga. Continue. Ok. Dobro, ne zanima me to. Moram nešto uraditi samo, ne mogu, fuck, mogu skip, mogu, super, do jaja. Difficulty normal, vrati, nisam ja dobar za ove igrice, vrati, difficulty normal, realistic, perfectionist, rookie, normal, launch mission, okej. Dobro, brate, crnjo, mislim, nema ništa protiv crnca, tako da ono. Smoke i flashbangs, ajmo ovako ćemo. Gadgets, smoke, imam, sleeping gas, flashbang, ok, moram kupim za paraskus, and equip. To je to. Idemo sad nazad, znači imamo znači kupljen, to je to. Exit and launch mission. To je to ljudi, idemo. Idemo u Libiju, što je nekako do jaja, vrate. To je valjda u Africi, ne znam ja. Da, dobrodošli na moj kanal, dobro da kažem, danas ćemo imati časove geografije, da. Evo ću preskočiti, ne mogu da čekam, ok, evo nas. Hello, nice to meet you my friend. Ooh, you have an AK, man. Nice, AK is a good. Šta je ovo popjevat? Hello, can I borrow your AK? Oh shit, jebat. Hajme se ove pucaju, ja ti idem u kurac. Okay. Valentine Plaza, which is blocking the front doors. Okay. Ok, moram da idem vamo. Grim, ime Grim. Kako je to ime Grim, brate? Braća Grim? Ok. Can I help you? No. Trebamo WC, očigledno. Ok, space to open door, ok. Idemo u WC da kenjamo, brate. Sad smo i humanitarni, dajemo pari za cigari. Da, klasika. Skip. Evo smo. Coben, ko je ovaj Coben, brate, sad koji kurac? Evo ga neki lik. Koliko ih ima tu? Da bi... Šta, a ne mogu. Da bi možda... Ok, take down weapon skills zaniruje dobro. Hold E to hand take down, a kako beše? Moram, to je to. One silent kill. E sad, CTRL. Aha. Ok, znači moram tu da se pomerim. Sad CTRL. To je to. E sad, trenutak samo, znači u prošlom gameplay, prošlom klipu sam namestio da mi bude sensitivity malo sjevan, ljudi, znate. Sad valjda će mi bude normalno, nemam pojma. Evo ga, malo je bolje. To je to. Idemo, znači sad otvaramo vratanca. Došla Marca na vratanca. Shit. Mogu ovako. Znači je. Okej. Ovo je neprijatelj, tako? Da. Klasika. Mogu mi ovdje. Možda ih pobijem, a da imam da mogu da ih pobijem. Mogu.
Opa, to je to. Ima još jedan ovdje, a? Hello? Anyone there? A, mogu da gasim sve, da gasim ova svetla, to ja. Sad mora da idemo ovamo polako. Sad. Šta je ovo, brate? Sad će mi kao, ok, open door. Nema niko? Ne, nema niko. A ko će ja kurac ovdje? A šta je ovdje, brate? Piše nešto kao žučkasto. Ok, a, flash drive. Kao Call of Duty, ne znam, stari Call of Duty, ono, znate, kao. Ok, ovo su neki pederi. Znači da im jebim jak je ovo usta. Da li mogu da vas ubijem? Nema šanse. Ovaj je mrtav. Gdje trebam da idem, brate? Left, piše, go left to the balcony. Ode valjda. Ali ima ovdje nekog? Hello? Can anybody hear me? I'm scared, man. A, prozorče. A ne. Kako da... Space to climb. Pritisnuo space, zatvori prozor, lol. And now we are going on Assassin's Creed part. Čekaj da uzem da unmarkujem ovog. Barem to. Ne bre, stepcu gdje ćeš leo bre. Droga čini čuda. A, mislim ovdje treba da idem, nemam pojma ni šta radi. Šta sad, brate? Pokušaj idem gore. Mogu? Možeš, brate. Što volim ovo Assassin's Creed, bukvalno, brate. Bye bye. Opa, još neko i ode. Mogu vas da pobijem, brate, s ovim. Mogu, da mogu. انت ايه ده؟ استنى لحظة شو هذا؟ انت كنت بتتفرج Ej, ali sad znaj da si. Sorry, možda i ne znaj. Ma znaj. Ne znam. Čekaj, ne znam da li znaju desim ili ne, brati, jer ova muzika me jebe opusno, brate. Ne znam. Bolje. Dobre, bolje što ne znaju desim, ili bih svakako ubio. Što mi dropa FPS sad. Evo ga neki slepac. مين هون؟ O ne, živ sam. To je to, mrtav je ovaj Petar. O, vrati, izbjegao sam smrt na trenutak. Ko je ovaj? Hold E, ne bre, drop, space to rescue. To je to. What the f... Pogrešno smo našli? Dobro bre, marš u pičku materiju. Evo stižu baje. Okej. Gdje su pederi? Ovo je klasika, niko ne smije na mene, brate. Čim vide, brate... Oh, shit.
what a headshot, motherfucker. Ispod mi žvaka. Moramo ovamo, čekaj. What the fuck, zašto neće? Hoće. Moramo ovako. Assassin's Creed. Ovo se dobro što ovo sve znam, jel... Ipak sam korisnik Assassin's Creed-a već duže vreme, vrati. Opa. Ne, bre. Zajebao sam se, ljudi, mnogo. Jes mislim imam beskonačnu municiju za pištolj, brate, u stvari nemam. Što je mnogo zajebana stvar, sad znate to. Kako da uzem municiju? Nema šanse. Jebika. Moram učiti da štedim municiju malo, bar malo. Evo ovako ću. 1, 2, 3. Evo ga. To je taj Splinter Cell. Easy life, motherfucker. Ma šta? Ovo od igrici ili šta? Šta? Valite se, ovo meni čini ili ovo stvarno buguje? Jebi ga, sam me vidjeli liku. Ne bre, ne mogu da ih povatam, jebate bog. Eto, ovi su mrtvi. Ne bre, a daj, brate, nemam pištolj, brate, šta je s igricom, ko je ovo kurac, ljudi, aj mi objasnite šta je ovo. Ajmo polako. Imam pištolj. Još 5 metka. Ovako, moram koristim pušku. Jebote, čovjek neće padne, brate, napravljeno čalika, jebote. Kako da se... Ku? Ma ko je ovo kurac, brate? Ne znam ko je ovo kurac, stvarno, ljudi. To je to, vi ste mrtvi, sad je vaš Vipader ostao. To je to, mrtvi. Možda kad bi ovog pedera mogu da ubijem tako, bilo bi lepo. To je to. Kurac moj, to je to. Mogu da uzem AK? Mogu, ali mogu umjesto... ovoga. Moramo sad i vi ovdje, ovi su me prošli put jebali u usta, evo ga. Samo jednog pojena ću da skidam i to je to. Evo ga Peter. To je to. Sad bi ovaj trebalo da možda idemo, nisam siguran. Znate šta? Ovo je AK opet. Ne, a kako... Koje je govno, ja ne verujem, brate. Morat ću sve indigram. Čekaj, možda ima nekda da se uzemo municiju i to sve. Ima kurac. Idemo gore? Ne. A, moram ovdje. Line. A ovdje može, tamo ne može. Ne znam šta mi se dešava, znači igrica mi ne koči, ali secka, ne znam šta je, znači nije do FPS-a, garantujem. Idemo gore. Sada ovako valjda. Cool to drop. Evo, dropao sam. في بس اصوات كتيره في الشارع. ايه؟ لا انا حاضر اسمعك. شو؟ ده كتير جدا، استنى لحظه.
Sad. How to pick up Makarov. Aaaa, brate, municija mi treba. Ništa, ovako ćemo. Ma nema i oni municiju, ajde u kurac. What the fuck? Navikao sam na F da se otvori vrata, jebik. Evo ga. Grim, what's the best route to Coven? Evo ga, o, hvala te Bože. Got it. Ne, tu su. ماشي انا جاي وراك اعتقد انك ذكي وانت مستخبي هناك اوكي انا جاي لك Imao da nešto suzna. انت ايه ده Okej. Puška u ruke. Koja puca i šta? Čekaj, ti mene možda pucaš, ja tebe ne mogu. Ajde objasniti mi ovu logiku. Ajde vidim te kroz zid, pička ti metar. Znam šta ću. Kako bre? Aha. Sve treba budem kao ono save, bar se ja tako nadam. Idemo, gdje sad? Ne znam gdje, aha. Gdje je bre ovo, šta je bre ovo, bre? Ništa ljudi, mislim da bi ovdje trebao da završim klip, jer nemam stvarno memorija na telefonu, viš da imam duže facecam i sve. Nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, komentirajte, subscribe se na kanal. I to je to, vidimo se sljedeći klip, tako da pozdrav. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.